Što biste vi rekli, je li se inovatorstvo dosta promijenilo od onih početaka, evo čak i ovaj kratki period od kada ste vi evo tek ušli u te vode, pa evo do danas kada ste već, možemo reći, poznati inovator? Pa vidite, promijenilo se dosta toga, je, ali inovatorstvom se baviti. To zaista prvo treba voljeti i to mora biti čovjek određen da nađe svoj interes prvo u čemu? U nečemu da želi stvoriti nešto. Da želi nešto analitički razraditi, bez obzira koliko je to poznato i znano. I kad si ti to razradio, dao dušu tome, onda je to satisfakcija i uživanje. Onda iza toga ide komercijalizacija, znači i sve ono opet što, da kažem, na neki način vrednuje sav taj rad do tada. Mnogi inovatori ne pristupaju tako zbog kakvih okolnosti? Ne znam, ali znam, mislim, ja nisam onaj inovator koji se zadovoljava samo sa nekakvim bespovratnim potporama ili ne znam čime, da mi je to satisfakcija za neki rad i medalja i to je to. Ja ih imam puno. Ja hoću da svaku inovaciju oživim, da joj dam test, da ona zaista bude vrijednost neka, da pored onih svih medalja i kažem kakvih, da kažem, drugih nagrada, da ona bude prepoznata i da ona bude vrijednost. Isto tako je to i evo danas sa vodikom. Ja kažem i postrojenja mojih na biodizel ima koji uspješno danas rade. Jedno čak evo imam u završetku na području Hrvatske, da kažem konkretnije i tako dalje. Koje sam već opremio, znači koje će zaživiti, nadam se, za koji mjesec. Evo, slušajući vas i slušajući o svim vašim inovacijama koje su uspjele zaživjeti, koje su već poznate ne samo u Hrvatskoj, nego kako i vi kažete i šire u Europi, pa evo i u svijetu, čak i do daleke Australije se čulo za njih. Sigurno sam da vi možete biti jedan uzor i onim mladima koji se tek upoznaju sa tim nekakvim svijetom inovatorstva, dovoljan poziv da se i oni sami odluče s time baviti. Pa apsolutno. Mislim da bez obzira na krizu i bez obzira na ovu tešku situaciju, ja sam si znao postaviti nekakvu, da kažem, nekakvu formulu i rekao sam da u životu moram raditi ono što niko ne zna raditi, ono što niko neće raditi i ono što niko ne može raditi. I onda ćemo uspjeti. Ako to nećemo, onda dalje je sve upitno, onda samo možemo pogled ili u nebo čekati odozgor nešto ili osvrtati se i čekati da nam neko pomogne. I ja kažem, uvijek treba vidjeti šta je meni činiti da to bude bolje. I onda odatle krećem i dakle uz dobru analitiku može se puno toga postići, realnu analitiku. Ne smije biti preambiciozan se i tako dalje. Puno toga se moralo i naučiti što me možda nikad u životu nije interesiralo, ali je to bio cilj i onda sve podređujem tom cilju i onda to i napravim. Vaši početci su bili više nego zanimljivi kada ste odlučili krenuti u svijet inovatorstva. Evo, danas s ovim bogatim iskustvom možete reći što je potrebno da bi se bio jedan uspješan i jedan dobar inovator? Kao sve, prvo počinje iz obitelji. Znači, prvo razumijevanje u obitelji. Tu su odricanja, tu su gubljenje noći, da kažem, dosta neprospavani. Tu su i rizici. Ja sam imao i detonacije i svega u proizvodnji biodizela dok nisam neke, kako sam, da kažem, apsolvirao, savladavao, znači tu tehniku, tako se događalo svašta i stoga sam uvijek učio da se to ne dogodi. Odatle. Drugo, društvo. Znači, društvo mora imati sluha za to. Ma šta mi tražimo danas tržišta? Molim vas lijepo. Koje može biti bolje tržište zapravo od novih tehnologija? Mi imamo resurse. Nama dolaze stranci kod nas, a mi smo tu nigdje. Vjerujte mi. Evo, to mogu, da sam znao, ponio bi čak i taj dokument, da vidite Obama u Americi, kada je išao izbore. I onaj McCain isto. I jedan i drugi su imali moj ozon auspuh. Preko čovjeka naših korijena koji je tamo, s kojim sam bio u kontaktu, je bio u stožeru, recimo McCaina, jedan je bio u Obaminom. Tražili su upravo to i oni su išli na izbore sa čime? Sa programima. A mi idemo, ne bi komentirao, ali znamo već kako je, koga više može oblatiti ili mu u njegovu privatnost zaći, taj je bolji. Znači, ne. Novim tehnologijama i niko nam ne može biti ravan. I sigurno tu smo izvrsni, tu nam nema
konkurencije. Možemo cijeniti kako hoćemo. Gospodin Jakobović, ove inovacije koje smo predstavili tijekom ove emisije uistinu jesu i korisne i isplative, ali nažalost u današnjem svijetu često se puta dogodi da oni mali ljudi s velikim idejama i ne dobiju priliku pokazati što to oni imaju i što to oni mogu. Pa to je točno. Nažalost, zato postoji makijavelistička stvarnost. Mi smo mali žrtve velikih interesa, ali unutar toga treba pronaći maksimum mogućega. Ja vam se još jednom zahvaljam što ste vi nama pokazali što vi možete i što vi znate.